Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abasenyeri b'Abakaridani mu idini gatolika mu bihugu by'u Rwanda, Burundi na Kongo Kinshasa basabye abategetsi bakuru b'u Rwanda, Burundi na Kongo kugarura amahoro muri kano karere batagendeye ku gitutu aho cyaturuka hose. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko abasenyeri mu itangazo bakize hanze uyu mwezi robereye Kinshasa hagati ya tariki 10 kugeza kuri 14 ukwezi kwa 12 basaba ko amahoro agomba kuboneka muri kano karere, bagaragaza ko bagatuye ari abavandimwe. Ikinyamakuru kivuga ko abihaye Imana bavuga ko babonye ko nta musaruro ufatika uri kuboneka w'amahoro muri kano karere, basaba ko bari ibihugu bitatu bashyira mu bikorwa amasezerano aganisha ku mahoro bakabikora ubwabo n'umutima ukunze nta gitutu cy'amahanga kijemo. Aba basenyeri n'abakaridinali muri iri tangazo bavuze ko basaba abakuru b'ibihugu by'u Burundi, Kongo Kinshasa n'u Rwanda kwirinda gukoresha imvugo cyangwa se imbwirwaruhame zikongeza umuriro uko abaturage basanzwe nta kibapfa bakwiye kubana kivandimwe. Kiliziya Gatolika ya Kongo n'Abaprotestani baho bavuze ko bafite umugambi w'amahoro wakora akarere kakabona amahoro arambye cyane cyane muri Kongo Kinshasa, kuko ibiganiro byahuje politiki bivuga ko bisa n'ibyananiranye. Hagati y'amakuru avuga ko ingabo z'Uburundi zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo zaba zaratangiye kuva muri Kivu Amajyepfo zinyuze muri Tanganyika. Ku rundi ruhande ariko umwe mu bayobozi mu Burundi yashidikanyije ku itangazo rya Alliance Fleuve Congo ryo kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Uvira muri Sezo bwa Kongo, yavuze ko ari ugushaka kubeshya amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Burundi Edouard Bizimana yanditse kuri urubuga rwa X ati ni ikindi kinyoma cyeruye kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Amerika, umunyamabanga wa leta Marco Rubio ndetse n'abantu bose bakunda amahoro kubwo ingabo z'u Rwanda na Ventura zigeze ziva muri Uvira, yongeraho ko byose byerekana ko u Rwanda rugerageza gukuraho igitutu mpuzamahanga. Bije nyuma y'itangazo rya Ventura ryo kuwa kabiri ry'uko ugiye kuvana ingabo ze mu mujyi wa Uvira yafashe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Mu itangazo umutwe wagaragaje icyemezo nk'ingamba zo kubaka icyizere kigamije gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha, wemeza ko uzava mu mujyi nk'uko byasabwe n'umuhuza Leta z'Ubumwe za Amerika. Ventura ariko yagize ibyisaba kugira ngo ibi bikorwe, nko ko uyu mujyi utakongera kurangwamo ibikorwa bya gisirikare, kurengera abaturage n'ibikorwa remezo ndetse no kwazana ingabo zifite aho zibogamiye zo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Uyu mutwe wavuze ko bigamije kwirinda igerageza ryose ry'ingabo za Kongo, imitwe wazarendo cyangwa se bafatanyije kongera kwigarurira uduce twari twarafashwe. Ibibazo by'umutekano bikikije Uvira bikomeje kuba intandaro y'amakimbirane yakomeye mu karere. Mbere yo gutangaza ko ingabo za Ventura zava muri Uvira, Burundi bwari bwashinje u Rwanda gutera ibisasu ku butaka bwabwo. Mu nama idasanzwe hariwe ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, Ambasaderi w'Uburundi umuryango w'Abibumbye Freeman yatangaje ko ibisasu byaturutse mu Rwanda byaguye muri komine Cibitoke tariki 10 z'ukwa 12 bikomeretsa umugore n'umwana. Uyu mudiplomate w'Uburundi yagiye kure, anavuga ko kwihangana ko igihugu cye gufite aho kugarukira kandi ko Bujumbura ifite uburenganzira bwo kwirwanaho nk'uko biteganywa muri ingingo 51 y'amasezerano y'umuryango w'Abibumbye mu gihe haba hari ibindi bitero. Ifatwa rya Uvira ryongereye impungenge ku ikwirakwira ry'amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'iminsi mike mu masezerano y'i Washington hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi kuwa kabiri umunyamabanga wa leta wungirije wa Amerika Christopher Landau yaburanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Wagner Washington DC, aho baganiriye ku mahirwe yo gukorera hamwe mu gihe Kongo Kinshasa yitegura gufata umwanya mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'Abibumbye. Baganiriye kandi ku ntambara yo mu Sezo bwa Kongo mu gihe Ventura ikomeje kwegera imbere. Itangazo ryashyizwe ahagaragara ibintu by'umuvugizi bivuga ko umunyamabanga wungirije yagaragaje ko Amerika yiteze ko amasezerano ya Washington yubahirizwa kandi agashyirwa mu bikorwa byimazeyo, kandi ko yiteguye gufata ingamba kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Iri tangazo rigufi rikomeza rigira riti byumvikanye ku bushobozi bunini bw'ishoramari ry'abikorera kugira ngo bushimangire amahoro n'umutekano mu karere kandi byirira akamaro impande zose. Kuwa mbere no kuwa kabiri tariki 15 Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Therese Kayikwamba Wagner yagiranye inama zitandukanye zo ku rwego rwo hejuru n'abagize ubutegetsi bwa Trump n'inteko ishinga amategeko i Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri izo nama babwiye abo bantu ko umutekano wifashe nabi muri Sezo bwa Kongo kandi byatewe no kwegera imbere kwa Ventura. Avuga ko yafashijwe n'ingabo z'u Rwanda bavana mu by'abantu barenga 500,000. Yakomeje ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano ya Washington no kudatanga icyizere ku mugambi w'amahoro wa Perezida Trump. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yavuze ko minisitiri yishimiye amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wa leta wungirije Christopher Landau wagaragaje ko Amerika yiteguye gufata ingamba kugira ngo hubahirizwe byimazeyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Minisitiri Kayikwamba kandi yagiranye ibiganiro byimbitse na Dan Dunham, umuyobozi ushinzwe Afurika mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano, Rudolf Atala, umuyobozi wungirije ushinzwe kurwanya iterabwoba muri NCS, umudepite Chris Smith, perezida wa komite y'inteko ushinzwe ibibazo bya Afurika, na John Tomaszewski, umujyanama mukuru muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena. Mu nama zitandukanye Kayikwamba yagaragaje ko yishimira umuhate wa Amerika mu kugarura ubusugire bwa Kongo Kinshasa. Hanyuma guverineri w'intara ya Tanganyika Christian Kitungwa yasabye ituze mu baturage bose bo mu ntara, yabizeza ko nta ntambara ya Ventura izabageraho. Christian Kitungwa yemeje ko intara ya Tanganyika izakora ibishoboka byose kugira ngo ibuze gucengera kose kw'inyeshyamba za Ventura muri iyi ntara ikungaye kurusha izindi ku butere bwa lithium. Guverineri Kitungwa yakomeje yizeza ko nta kintu kizabera muri iyi ntara kandi asaba rubanda gufata mu mutwe itariki yabivugiyeho kugira ngo bazahore bibuka ibyo yababwiye. Naho ibiro ry'imitwe ya politiki Front Commun pour le Congo, urubuga rwa politiki rwashinzwe n'ishyaka Parti du
Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ryamaganye ryivuye inyuma ishimutwa rya Emmanuel Ramazani Shadari wafatiwe mu gitondo iwe Kinshasa n'abantu bitwaje imbunda akajyanwa ahantu hatazwi. Mu itangazo rya FCC yavuze ko yamenye kandi yatangajwe n'ifatwa rye mu rukera n'abantu bitwaje imbunda nta cyemezo cyangwa se izindi nyandiko zemewe zo guta muri yombi Shadari wahoze ari umudepite w'igihugu, wahoze ari minisitiri w'intebe wungirije, umunyamabanga wa PPRD, akaba ari umuvugizi biro politiki ya FCC. Emmanuel Ramazani Shadari wavutse muri 2006 yanabaye kandi umukandida mu matora ya perezida wa 2018 yagejeje ikidi ku butegetsi. Iriho ry'uwahoze ari perezida Joseph Kabila ryamaganye byimazeho iki gikorwa ry'isi iterabwoba ku bayobozi b'abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa muri rusange ndetse n'abayoboke b'abayobozi baryo by'umwihariko, kandi risaba ko umuyobozi arekurwa bidatinze. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko Perezida Museveni yasabye abanya-Uganda bushobozi mu mahitamo mu matora ya perezida y'umwaka utaha mu kwezi kwa mbere. Yibutsa abaturage ko gutora perezida nta bufana buzamo mu mupira w'amaguru kuko utoya ari we uzagena hazaza h'igihugu. Ikinyamakuru Chimp Reports cyavuze ko Perezida Museveni yabwiye abaturage mu karere ka Kibogo ko abaturage bakwiye kudafata politiki nk'ibintu biri aho byo kwishimisha, abibutsa ko utoye nabi igihugu kiroha mu manga. Uyu mukandida w'ishyaka NRM yibukije abanya-Uganda ko muri 62 batoye nabi bigashyira igihugu mu icuraburindi, abantu bamwe barapfa abandi babaho nabi. Asaba ko bazatora bazamenye neza abakandida n'imigambi bafitiye igihugu bagahitamo iterambere cyangwa se akajagari kadashira. Mu minsi yashize mu bikorwa byo kwiyamamaza, Perezida Museveni yakunze kuvugira kuri Cyago nibwo Batarias Bobo Wine bahanganye muri aya matora, avuga ko ari umuntu w'umusamazuki udafite ubushobozi bwo kuba yaba perezida wa Uganda. Uyu munyapolitiki nawe mu bikorwa byo kwiyamamaza ashinja Museveni umaranye ubutegetsi imyaka 40 ko ntacyo yamariye igihugu uretse kwikungaza n'umuryango we, abandi baturage bicira isazi mu jisho. Perezida Museveni yasabye abaturage mu karere ka Kiboga kumuragazaho amajwi mu matora yo mu kwezi kwa mbere ndetse n'abandi bakandida b'ishyaka NRM bagafatanya kurinda ibyagezweho mu myaka 40 amaze ku butegetsi kandi abemerera kuzarenzaho ibindi. Iyo Perezida Museveni asaba abantu kumutora avuga ko Muri yazaniye abanya-Uganda ibihugu byo muri aka karere ari nabyo bicungiraho kandi amahanga akunze kuza kuyavomaho. Mu mpera z'icyumweru gishize hari abadepite bo mu ishyaka NUP ryacaguranye barivuyemo binyunga kuri NRM ya Perezida Museveni. Ubwo abakiraga Perezida Museveni yavuze ko nta mwanya w'intugunda muri iki gihugu, asaba abantu bose kwirinda icyateza umwuka mubi mu gihugu. Ishyaka NRM rishinja NUP guteza imidugararo mu gihugu yaba mu bikorwa byo kwiyamamaza cyangwa se mu buzima busanzwe. Abo badepite bane basanzwe ko cyaguranye binje muri NRM bakiriwe neza ndetse Perezida Museveni abashimira ko bazi guhitamo, bakaba barahisemo umucyo bavuye mu kuzimu k'umwijima. Museveni yavuze ko azi neza ko mu mashyaka batavuga rumwe hari urubyiruko rwatojwe kuzateza umwuka muke mu gihugu mu gihe cy'amatora. Avuga ko aya makuru yayamenye urwo rubyiruko bazarusyonyera kuko nta mwanya w'intugunda igihugu gifite muri kino gihe. Uku Perezida Museveni yavuga ko yubatse igihugu cyaguranye bazahangana siko bibona, kuko avuga ko amaze imyaka 40 ku butegetsi butagira icyerekezo. Abanya-Uganda bakwiye kwibohora ingoma y'igitugu cy'uyu mukambwe w'imyaka 81. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Tanzania. Abanyamakuru bakoze ziba muri no barandika banditse ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yasabye abasirikare b'igihugu cye kutijanika muri politiki kabone n'ubwo umwuka wakiba gute kuko urwego rw'igisirikare rubabanye cyane n'ibintu bya politiki. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan yabwiye abasirikare ko ari abarinzi b'abaturage bose b'igihugu kuko nubwo Chadema cyangwa se Steve bagera ku butegetsi bagomba kurinda abaturage. Iri jambo rya Perezida Samia rije mu gihe ari ingingimira muri Tanzania nyuma y'amatora yatsinzwe na Samia. Abaturage bigaragambije bavuga ko nta guhangana ko habayemo uko bashoboraga kumuhagama yari yabafunze abana akababuza kwiyamamaza. Mu kwezi kwa 10 umusirikare ufite ipeti rya kapiteni mu ngabo za Tanzania agaragaye mu mashusho kumwe n'imbaga asaba abasirikare bagenzi be gufata ubutegetsi mu nyungu za rubanda. Mu gihe cy'imyigaragambyo nabwo General David Sejusa wo muri Uganda yasabye abasirikare ba Tanzania gukora kudeta ubutegetsi bakazabusubiza abasivile mu gihe ibintu byazaba byasobanutse. Nyuma y'ibi byose igisirikare cya Tanzania cyasohoye itangazo kibutsa abantu bose ko nawe ukwiye kukijanika muri politike. Inshingano z'abasirikare ari ukurinda igihugu n'abaturage. Naho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rikumira abaturage mu bihugu bya Burkina Faso, Mali, Niger na Sudani y'Epfo kwinjira mu gihugu cye. Trump yagaragaje ko abaturage bateje akaga gakomeye. Perezida Trump kandi yashyize abaturage b'ibihugu bya Tanzania, Nigeria, Senegal, Angola, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Zambia na Zimbabwe mu gatebo kamwe, naho Burundi na Togo aho abantu barwa muri ibyo bihugu ari wemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko byinshi muri ibyo bihugu byugarijwe na ruswa ikabije, inyandiko ndetse n'ibyangombwa biranga abantu ndetse n'ibyerekana ko batigeze bakurikiranwa ibyaha bitizewe. Iteka rya Trump rivuga ko bimwe muri ibyo bihugu bifite umubare munini w'abaturage barenze igihe babaraho cyo kumara muri Amerika kuba byaranze kwakira abaturage babyo birukanwe, mu gihe ibindi bifite ibikorwa by'iterabwoba, ibyaha n'ibikorwa by'abahezanguni biteza ibyago byihariye ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inyungu zayo. Amerika kandi gufata Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libya, Somalia na Sudani nk'ibihugu byugarijwe n'ibyago byinshi, bityo abaturage babyo bakaba babujijwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.